kuna some cultures zinasema mama azalie kwa boma ili wafanye vimila zao zenye wanafanya mtoto akishazaliwa, kuonyesha ya kwamba ati huyo mtoto kweli ana belong kwa hiyo ukoo. Na tunawadiscourage, tunawaambia hizo ziko outdated and ziko very dangerous. Culture ambayo iko kwa makanisa ingine ya kusema kwamba sisi tunaomba tu atupeleke mtu kwa hospitali. Nataka niwaambie kwamba it is high time tubadilishe our attitude, tufunze washiriki wetu manufaa ya mama kwenda hospitalini. Katika hizo clinics anapokuja tunapima uzito wake, anapimwa vitu nyingi, virusi, anapimwa mtoto amelala aje, vinapimwa kiasi ya damu, kiwango ya damu, so that by the time anafika kujifungua mama awe na afya. Njia moja ambayo inafanya watoto wetu wanapata mimba za mapema ni kukosa pads. Kukosa pads, poverty, na tunapata ya kwamba kwa sababu baba ndio ambao tunategemea katika familia nyingi, hao ndio tegemeo, tuwahusishe ili waweze kujua umuhimu wa hizo pads. Ndio teenagers wetu wasipate mimba kwa ajili wanatafuta pads kutoka kwa wanaume.